Ing module ni tungkol ya king Pamaglarawan ampong Pamanyulat equation king ayos ning repeated addition, counting by multiples at equal jumps on the number line. Kaya rin ing nisyon na ini asahan kang mailarawan da deng equation king ayos ning repeated addition, counting by multiples ampong equal jumps on the number line. Makasulat equation king ayos ning repeated addition, counting by multiples ampong equal jumps on the number line. Subukin. Suryan kaya kang abalu, piragli mong subukan. Isipan at panigaralan deng balang putang, huling gustong asagot mo langan na alang mali deng balang bilang, pwede meng lagpasan ing module ni. At nung atin kang mali, diretso, manigaral, bang midagdagan kaya kang kebaluan. Basa ng pongintindihan deng balang sitwasyon, isulat ing sagot, kareng patlang, sagutan la ring kaya kang papil. Bilang 1, panigaranan la ring makaletrato. Nanuya, ing addition sentence king makaletrato. Uwa, ustuka. 4 plus 4 plus 4 plus 4 plus 4 equals 20. Bilang 2, isulat siya ing multiplication sentence na ning makatuking addition sentence. Isulat siya ing multiplication sentence na ning makabiyeng addition sentence. Addition sentence, 8 plus 8 plus 8 equals 24. Nanuya ing multiplication sentence. Uwa, kagaling mo. 3 times 8 equals 24. Nanong bilang na atse minultiply mo, manikwa kang 12. Nanong bilang na atse minultiply mo, manikwa kang 12. Uwa, ustuka. 4 at 3. 4 to 5. Pag-aralan ang nakalarawan na number line. Pag-aralan ang nakalarawan na number line. Gamit ing number line, nanula reng multiples ning 3. Uwa, ustuka. 3, 6, 9, 12, 15, 18. English yun tamo, yapin niya in Pamaglarawan ampong Pamanyulat na ating kaugnayan king Panatayang equation king multiplication, repeated addition, arraign, counting by multiples at equal jumps sa number line. In pagiging matapat, paralan niya bang masuri nung ating kang abalu karengke kang pegaralan na. Kenny, balikan mula at piragling sagutan. Balikan, basan at pakaisipan. King manu kan gulat bale, imang tino at inyang 316 manok. Deng 275 karene maputila. Deng 62 naman kulelang tsokolati. Matuling nalaman deng aliwa. Pilanlangan deng kule matuling amanok. King manu kan gulat bale, imang tino at inyang 316 manok. Deng 275 karene maputila. Deng 62 naman kulelang tsokolati. Matuling nalaman deng aliwa. Pilanlangan deng kule matuling amanok. Sagutan la ren kutang, nanuya ing kutang king kwento. Nanuya ing kutang king kwento. Uwa ustuka, pilanlangan deng kule matuling amanok. Nanula ren pisasabihan king kwento o ren given king kwento. Nanula ren pisasabihan king kwento o ren given king kwento. Uwa, kagaling mo. 316 manok, 275 maputi, 62 tsokolati. Nanula reng operation agamitan. Nanula reng operation agamitan. Uwa, ustuka, addition, ampong, subtraction. Nanuya ing number sentence king kwento. Nanuya ing number sentence king kwento. Uwa, kagaling mo. 360 minus 275 plus 62 equals n. Nanuya ing ustong sagot king kwento. Nanuya ing ustong sagot king kwento.
Uwa ustuka, 23 ladeng kule matuling a manok. Tuklasin, basantaya ing rima. Piabe tala by Antonina M. Llanos. Metong ampong metong adwala. Adwa ampong adwa apat la. Atlu ampong atlu anam la. Apat ampong apat walula. Lima ampong lima apulula. Ipalakpak la ring gamat ta. Kenina kenina mamilang tana. Kenina kenina mamilang tana. Panigaralan, gamit ing rima, nanula ring bilang na chepiya bela maginlang 4. Ini ing 2, sabi na ning kanta. 2 ampong 2 maginyang 4 o pwede ring makanini. 2 plus 2 equals 4. Kalupada rin din 3 ampong 3 ay 6 na pwede ring 3 plus 3 equals 6. 4 ampong 4 ay 8 na pwede ring 4 plus 4 equals 8. 5 ampong 5 ay 10 na pwede ring 5 plus 5 equals 10. Kareng halimbawa babo, nano ing apansin mong operation a ginamit. Ini ing addition o ing pamiyabe dareng bilang. Kilalanan, balo mo ba na ing addition ay kapatid ne ing multiplication? Uling pwede yang gamitan ing addition ban ipakit ing multiplication. Kalupad rin gamitan la ring halimbawa nandin. 3 plus 3 equals 6. Pilang 3 atin king equation? 2 diba? Kaya pwede yaring 2 times 3 equals 6. Muring sabyan, adwang chatitlu o 2 times 3 ay 6. Pwede ring baligtaran, gamitan ing 2. Kaya ing 3 plus 3 equals 6 pwede ang gawan o ipakita na ing addition ampong multiplication atin lang parehas sagot. Aw sandang repeated addition. Addition. 3 plus 3 equals 6. 2 times 3 equals 6. 2 plus 2 plus 2 equals 6. 3 times 2 equals 6. 4 plus 4 plus 4 equals 12. 3 times 4 equals 12. 3 plus 3 plus 3 plus 3 equals 12. 4 times 3 equals 12. 5 plus 5 plus 5 plus 5 plus 5 plus 5 equals 30. 6 times 5 equals 30. 6 plus 6 plus 6 plus 6 plus 6 equals 30. 5 times 6 equals 30. Subukan mo. Isulat la ding addition sentence ampong multiplication na papakit ning king letrato. Lawan niyang letrato na nula ding sagot. Wow, stuka! Addition sentence 4 plus 4 plus 4 plus 4 equals 16. Multiplication sentence 4 times 4 equals 16. Bilang 2. Lawan niyang letrato na nula ding sagot. Uwa, kagaling mo! Addition sentence 6 plus 6 plus 6 equals 18. Multiplication sentence 3 times 6 equals 18. Bilang 3, lawen ring letrato. Nanula ding sagot. Uwa, gusto ko. 4 plus 4 plus 4 plus 4 plus 4 plus 4 equals 24. Multiplication sentence 6 times 4 equals 24. In multiplication, pwede yaring apakit king pamangamit king number line. Gamitan niya in bulis o number line. Panigaralan la ring bilang o makalagay king number line. Pansinan la ring pamisunod-sunod da ring bilang. King balang pamaglipat-lipat ning arrow. Nano kaya in papakit dareti. Pilan bilang deng atsu king kilob ning araw kareng balang lundag na niti. King 5 beses alundag ning araw na ating chatidwang bilang king kilob na pilan langan ding bilang. Nanuya ing number sentence keni. Nanuyang bilang piyayabe ulit-ulit. Pilang beses kang mendagdag. Pagmasdan. 5 beses nalundag king kilob ning araw atin chatidwang bilang.
No ka rin niya tinoknang ing araw. Addition sentence, 2 plus 2 plus 2 plus 2 plus 2 equals 10. Multiplication sentence, 5 times 2 equals 10. Pagmasdan, pilan bilang ating king number line. Wa usto ka, 12. Pilan lundag inggewa ning araw. Wa kagaling mo, 3. Pilan bilang ingking kilog na ning balang lundag ning araw. Wa usto ka, 4. Nanuya ing number sentence keni. Wa kagaling mo, 4 plus 4 plus 4 equals 12. Gawan niya ing multiplication sentence. Wa usto ka, 3 times 4 equals 12. 3 lundag at 4 king kilub ning araw. Addition sentence, 4 plus 4 plus 4 equals 12. Multiplication sentence, 3 times 4 equals 12. Subukan mo. Lawenye ing number line, nanuya ing sagot. Uwa usto ka. Addition sentence, 5 plus 5 plus 5 equals 15. Multiplication sentence, 3 times 5 equals 15. Susunod ang number line. Lawenye ing number line at panigaralan. Nanuya ing addition sentence. Wa usto ka. 4 plus 4 plus 4 plus 4 plus 4 equals 20. Nanuya ing kayang multiplication sentence. Wa kagaling mo. 5 times 4 equals 20. Suriin, pakibalwan at gawan, nanula ren kekang abalu kareng kekang pegaralan. Gamit ing repeated addition at number line, ipakit ing multiplication. Kalupada reng makabing alimbawa, addition sentence, 3 plus 3 equals 6. Multiplication sentence, 2 times 3 equals 6. Addition sentence, 2 plus 2 plus 2 equals 6. Multiplication sentence, 3 times 2 equals 6. Kay multiplication atin lang lagyo deng balang party na mayayakit king multiplication sentence. Party ng multiplication sentence. Pakera. In 2, yapin niya ing ausandang multiplier. In 3, yapin niya ing ausandang multiplikan. At ing sagot, yapin niya ing ausandang product. Patikdo. In 3, yapin niya ing multiplikan. In 2, yapin niya ing multiplier. At ing sagot, yapin niya ing ausandang product. Ing multiplier, ing bilang ng grupo o hanay. Ini ing sasabi kung pilang beses siya bibilangan ing bilang o numero. Ing multiplicand naman, yaing bilang ning bagay kareng balang grupo o hanay. Ing multiplier, ampong multiplicand aw sandala namang factors. Ing sagot king multiplication, ya ing product. Tandanan mula deng balang party king multiplication, ban eka malitu. Magaling, asa sagot mula deng kekang gagawan. Nanulapin deng paralan bang apakit ing multiplication, den ireng repeated addition ampon in pamangalit king number line. Deng balang party, king number sentence atin lang awus nasasabi kung sano ing bibilangan at kung pilan beses siya dapat bilangan. Pagyamanin, gawaing may paggabaywan, sagutan king papel. Isulat ing addition sentence at multiplication sentence kareng balang ilustrasyon. Lawenyeng ilustrasyon. Nanula ding sagot. Wa usto ka. Addition sentence, 3 plus 3 plus 3 equals 9. Multiplication sentence, 3 times 3 equals 9. Lawenyeng ilustrasyon. Nanula ding sagot. Wa kagaling mo. Addition sentence,
4 plus 4 plus 4 plus 4 plus 4 plus 4 equals 24. Multiplication sentence, 6 times 4 equals 24. Malayang gawain 1. Isulat siya in ustong addition sentence kareng ilustrasyon. Bilang 1, nanuya ing sagot. Uwa usto ka. 6 plus 6 plus 6 equals 18. Bilang 2, nanuya ing sagot. Uwa kagaling mo. 2 plus 2 plus 2 plus 2 plus 2 equals 10. Bilang 3, nanuya ing sagot. Uwa usto ka. 3 plus 3 equals 6. Tayahin 1. Ibyela ding multiplication sentence kareng makabiyeng addition sentence. Bilang 1, 5 plus 5 plus 5 plus 5 equals. Uwa usto ka. 4 times 5 equals 20. Bilang 2. 10 plus 10 plus 10 equals. Nanuya ing sagot. Uwa kagaling mo. 3 times 10 equals 30. Bilang 3. 3 plus 3 plus 3 plus 3 plus 3 plus 3 equals. Uwa usto ka. 6 times 3 equals 18. Bilang 4. 7 plus 7 plus 7 equals. Uwa kagaling mo. 3 times 7 equals 21. Bilang 5. 9 plus 9 plus 9 plus 9 equals. Uwa usto ka. 4 times 9 equals 36. Gawaing may paggabay 2. Maging mapagmasid. Isulat ya ing multiplication sentence kareng makabiyeng number line. Bilang 1, nanuya ing sagot. Uwa usto ka. 4 times 3 equals 12. Bilang 2, nanuya ing sagot. Uwa usto ka. 3 times 7 equals 21. Bilang 3, nanuya ing sagot. Uwa kagaling mo. 2 times 9 equals 18. Malayang gawain 2. Gawan lading araw karing number line gamit lading multiplication sentence na makabye. Bilang 1, 4 times 9 equals 36. Nanuya ing sagot. Nung ingke kayong sagot, makaniniya, husto kayo. Bilang 2. 3 times 7 equals 21. Uwa kagaling mo. Bilang 3. 8 times 5 equals 30. Nung ingke kayong sagot, makanyan niya, husto kayo. Tayahin 2. Gawan lading araw kareng number line gamit lading multiplication sentence na makabye. Bilang 1, 6 times 3 equals. Uwa usto ka. Bilang 2, nanuya ing sagot. 9 times 5 equals. Nung ingke kayong sagot, makanyan niya, gusto kayo. Bilang 3, 8 times 1 equals. Nung ingke kayong sagot, makanyan niya, gusto kayo. Isa-isip, mga dapat tandaan. Ano nga ba ang paraan upang maipakita ang multiplication? Ito ay ang repeated addition at sa gamit ng number line. Ang bawat parte sa number sentence ay mayroon ding katawagan at ang nagsasaad kung alin ang bibilangin at kung ilang beses ito dapat bilangin. Ang multiplier ay ang bilang ng grupo o hanay. Ito ang nagsasabi kung ilang beses bibilangin ang bilang. Ang multiplicand naman ay ang bilang ng mga bagay na nasa bawat grupo o hanay. Ang multiplier at multiplicand ay tinatawag ding factors at ang sagot sa multiplication ay ang product. Tandaan ang bawat parte sa multiplication nang hindi ka malito. Isagawa.
Idikit ang addition sentence na nasa hanay A sa kanyang tamang multiplication sentence na nasa hanay B. Bilang 1, 3 plus 3 plus 3 plus 3 plus 3 plus 3 equals 18. Kagaling mo, D. Bilang 2, 8 plus 8 plus 8 plus 8 equals 32. Nanuya ang sagot. Gusto ka, A. 4 times 8 equals 32. Bilang 3, 4 plus 4 plus 4 plus 4 plus 4 plus 4 equals 24. Nanuya ang sagot. Gusto ka, 6 times 4 equals 24. Bilang 4, 6 plus 6 plus 6 plus 6 plus 6 equals 30. Nanuya ang sagot. Gusto ka, B. 5 times 6 equals 30. Bilang 5, 9 plus 9 equals 18. Nanuya ang sagot. Kagaling mo, C. 2 times 9 equals 18. Kayahin, sagutan lang ng number sentence ang makabi. Pwedeng gamitan ing abalo, king repeated addition, ampong, number line. Bilang 1, 4 times 5 equals 4 times 5 equals gusto ka, 20. Bilang 2, 7 times 6 equals 7 times 6 equals gusto ka, 42. Bilang 3, 9 times 4 equals 9 times 4 equals kagaling mo, 36. Bilang 4, 8 times 2 equals 8 times 2 equals gusto ka, 16. Bilang 5, 3 times 9 equals 3 times 9 equals kagaling mo, 27. Karagdagang gawain. Gamit ing number line isulat la ring multiples kung no karinya makaturo ing arrow. Nanula ring multiples king 4 Kenny. Gusto ka, 4, 8, 12. Lawin niya ing kasunod a number line. Nanula ring multiples ning 6 Kenny. Kagaling mo, 6, 12, 18, 24. Ang galing mo, Kenny. Paalam.